Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo no saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Agmano aklay lusot. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay, nadatay man dito yung opisinan. Ang lakas hindi. Nagladaw ka si Mreg. Agung-unget ni ma'am. Nalakalaang dayta. Awan ti parikot. Anya? Wanuli. Kita ama, mapanak iti ayan ni Ninang. Na, naglastugan. Iparparamag na aninang na ni Boss Ruby. Sana mo taninang iti kasaro no bunyag. Apay nga ro daninang kunkunana. Ninang na lang mo diti konfirmasyon. Nakalaslastom. Agkarala daw. Ni, nalaingbat ni Sinday. Agmano lang, lusot. Ha? Naungtan ka niya. Anya aga po nga ungtanak ni Ninang. Ninang kalaan ninang. Saan mo mataninang iti kasarwan no bunyag? Kumpirmasyon lang matiga po na anagbalin aninang mo ako nam. Ore basta Ninang ko. Mat namin muli. Ninang nangarod mo. Agmano lang, lusot. Sasawamot kay ko sa luyot. Nya, di na man birbir nga sa niti kasta si Kasinday. Sidyak to pa'y tangibat mo. Unay daytan ka ka. Rabrabi ensinday. Dayta pala silpaw di sapsaparam. Napuyatan kan. Agar arami da nga rod iti reels ko, tatang. Uray maladawakton nga grieng. Abangan mo'y pagarup mo Sabado inton bigat. Biyernes pa lang inton bigat. Ta Huwebes ita. Amok, tatang. Apay nga raw ako na mamaladaw ka bumangaw. Okay laang mat. Anya ti okay nga magbagam. Okay laang amaladawak, tatang. Apay saan na striktaw dahi busmaw. Na-stricto iti sa bali. Ngam no siya, saan? Nay, mangidumdo mga rod ano kasta. Si kaaya ti paborito na. Unangat Pag kunaamay asikat ti paborito na. No at the discrepancy, kas ko may ti absent, wanula daw, okay lang. Okay kanya na. Wan, tatang. Ano ya? Agmano aklaang lusutin. Uray daytan kaka. Sindi anak, bumangon kan taldaway. Ada trabaho. Makaturturog akpay laang, tatang. Nagpuyat kan tumat ako nak. Nangarawin ak nga rod iti reels ko. Saan ako na makaturog?
Inisturbo yung mat ngamin titurog ko. Kat no alas 7:30. Mangan ka pa'y, agligos ka pa'y, agrubat kan tupay. Anyan to ti orasan. Alas 10 ton no makastrik ka. Unay mo day tatang. Kan may sa, awan ti parikot iti dayta kunakmanan. Agmano aklaan, lusot. Uray day tat. Nay, apa de tanagdak kila mula, pangipanam, Ija opisina tatang. i-display mi jay. Itid ko akin ni boss. Anya, kat no nangina day ta. Isungarod ti pangay ayok mat. Radyayan ati itad mo, tauray 5 apasaw ti itad mo. Unay mo day tatang. Dayjay kas laruot. Pagan ano na ngay mat. Radya nga raw. Wano saan, ituguta mo ni ti bagas ti kamote, di tataadumay. Tila may tuduyo ko ni bagbagayo nga wan serbina. Unay mo day tatang. My goodness! Anya tararamidan dagijatat tao. Absent da ka di? Late na lang siguro, ma'am. Asino dagiti awan? Damarian kan Cindy, ma'am. Agkarala daw ni Cindy. Ha? Apaya di yu ibagbaga? Kunami ano amuyo, ma'am, ta makitkita yung may. Jak mo agasta kanayon. Kanayo na, ma'am. Dildilawan mi nga road. Ngam, kwa kano may. Anya dayta akwa. Agmano kano lang, lusot. Anya? Sana mabalinti kasta. Ala, nagladaw kasi hindi. Ano na tangaladaw mo? Agungot ni mama eh. Relax. Danag yun aya. Mapan ka kano iti opisina ni ma'am, apama na makasangpet ka. Mapan ka agmanaw este, kasarita na ka kanaw. Makaungot launay. Apay aya, tamadanagan kayo. Sa anak to, paya madanagan. Na 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 Na, na 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 na. naglastugay. Awa na pulos dadanagan na. Nang namnamang kami ni Mano. Agmano lang, lusot. Ha? Ninang, ay say ma'am. Paborito yung timasetasan niya. Daytoy nagmayat. Wow, nagmayat ngagpaiso dayta. Mano, tabayadak. Para kada kayo daytoy ma'am. Kaano pa mo ta nagpabayadak? Basta da kayo, automatic ma'am. Nangina da kita klase timasetas. Nagpipintas kan nagdakkel. Isungarod analadawak ta, pinilik tay kanginaan amasetas mi kan kapintasan. Katno, daytoy ket sagtutufive, ma'am. Amok anangina dayta. Ay, idisok dito yun, ma'am. Ta agmano akpay gayam. Sana naraskan ngagmano ka. Tani, nagigam ka iti masetas. Nagalkoholak mat, ma'am. Sana na masapul dayta ang mano-mano. O sige, ma'am. Ingkan nitayan dagiti katrabahuam. Kat agsarita ta, inton panagaawid. Ni mamut, saan ko apabayadan daytoy? Sana dayta ti pagsaritaan ta inton balam. Napatag abanag. Nang tanika niya, Cindy. Nagkuna, siya pa'y. Kasta unay ti pungtot ni mamitay awan kapay. Itay awanak. Ngam itay adda akon. Awanan day ta apungtot. Kasta,
Wan, Siguro, nagmano ka niya. saan? Ni, apay nga eh. Nagrugit ti ima ka nagigamit ti mula. Kasta ka di. Wan, Saan ka nagmano kunam? O di naungtan kang raon. saan mat? Nung taga siguro. Adda ngamin impasabat ko ang nakapimpintas a masetas. Nginginaan a masetas. Ah, una daytan sindi. Sakto ba naman tiyaglangan, ano maladaw? Saan matultulado ni Sindi ta poskol na jay? Sana tagmano akpat ka ni ma'am. Apay ninang mumay. Alakto pala nga ninang may tikasar ka ni Marlene. Anya, No tiyempo ti trabaho. Saan kayo nga giistorya? Ah. Tak-tak day tang raramidin nyo. Concentrate with your work. yes ma'am, yes. Pinmanawan ni ma'am. Agpupudot may. Wala tabaran naladaw ito sapa. Ni matla Sindi ti agkaraladaw. Wali raw. Nakarotila daw diya babae. Makita mo ti time card na. Nawalakit di ti binili na ang mga pansi ti time card na. Makita ija ti nagado aladaw na. Oh, mano lang. Mapunas namin na diyan. Ha? O naidaytan ka ka. Anya nga tatibagan ni Ma'am Kanyak intun pa nag-aawid. Amukon. Siguro, ibaga na akadwag iti coffee shop ama pa nagmerienda. Sana dakas. Asino ti imaginam Sindi? Tumangad-tangad ka no misum-isum ka may. Mapan kami nagmerienda kin ni Ma'am intun malem. Himbag man. Sana all. Talaga. Kay kayat na kanya. Siyempre mo't anak iti kumpirmasyon ko naman. Naggasat kamutan Sindi. Nagasarap tumot agbaling tumot na naninang ko ni ma'am. Agraraman ka mo. Aman, kasaritak ton panag-aaway. Tala kaninang may ka ni Marlene. Hulay daytan. Nagaawid dan ninang. Anya ka diti bagayo kanya. Sana kon nga awagan ni tininag. Tasyak ti kababain. Ha? Ay, sige ninang. Mamlatan tiyawag ko kada kayo. Rumbang la nga kasta. Ta opisina tayan tayo. Kadyak kayat nga damasasa o ti tao kanyak asaan na nasayaat. Ma'am? Kababain, tinamuak. Anya ka di tinaamuan nyo, ma'am? Imbabain nakmut gayam, Cindy. Ha? Saan mo't ma'am? Kanayon kagaya malate. Kat nakapres-pres ko kakanupay amaladaw. Awan dadanagam apulos. Ngamen, ibagbagam kano, amano laeng kat lusot kan. Ha? Ma'am, angaw ko laeng mat kadakwada day jay. Angaw ang makadadaol iti pada matao. Na ipababa ti dayaw ko gapukan ka. Agasem, ibagadan nga unfair ti tratok. Kan lalagayanak kano, gapukan ka. Ma'am? Dinadaol mo ti dayaw ko, Cindy. Sa anak, alalagayan kan unfair. Sana ga po, tapag pagustuak, tanyaman nga itad mo. Ipasindayag mo muta na paborito ka. Awan kanyak dagita a paborito kas kada mano-mano. Ado ti maalak dita, ada say-saya at ng empleyado. Sorry, ma'am. Nakadaanon sa pa yan, iti upper management, ti kastangay palpalastog mo kadagiti empleyado. I want to cut this once and for all. You may leave. Submit your resignation tomorrow.
Unay mo't daytan, ma'am. Pinanawan na kun. Iyawid mo day tamasetas mo, tamakagatangak iti ado akakasta. Unay mo daytan, ma'am. Nagliday kamot asimang pait, anak. Kan ara ko pumat na tamasetas ako na mga sagot mo kanibus mo. Awanan, tatang. Asinaw tinaawan. Awanan, ti trabaho. Nasisanti akong. Anya? Nagmanmano kamot. Apay ngay? Kan agit itad ka pa iti agkakapinta sa masetas kas katag kakangina kanibus mo. Un nga rod, tatang. Kamutil ako man tintod ko kada piyas. Una ko anya? Awan pa'y serbi tinagadon apa nagmanmanok kan kwa na. Trabaho laeng anak. Walang personalan. Agkaralanaw kan agkarabsent kamot kamay. Asino nga iti pabasulam? Kapoy ka naliwayam tinagmanaw isasaan kan anakalusot. Unay daytan. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Agmanwaklag lusot. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ana paulwan. Lamay adda pasalit na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay na nang di kayo mapanmakilamay. Anya lamay tidakda kamatam. Adamot lamay iti kabangibang a barangay. Lamay diti barangay tayo Dita ayan da nanasya na. Ay, jak kayat. Apay ngayon na nang. Kano sa bali ti pakakumikuman da. Kadaw yan na makumikum tinamatayan nang. Ngamin, agpakape, agpamirinda, agluto, agina. Ay, saan na day ti kayat ko asawan? Anyang arod na Makumikum da, ngagpasalip. Anya? Agpasalip. Kawan. Anya nga dita pasalip na lang. Ay, agduduma apasalip Ada bayad uno premyo ti mga bak. Natural Anyat ko na yun, anang. Ay, Ada pasalip di talamayan. Nakangagmatay tulang. Pasalip day tananang. Anyat ang muyo ng mga bakak. Di mapanak makisalip. Mura daytan kaka. Imbis na makilamay, makisalay. Andati ko ng bakit. Saan ka no ang makilamay ni Dina? Anya nga ron nga, tarambidin na dita ayan da siya na. Napan tumulong aglutaw kan nagpakan kan nagti makilamay, kasta. Saan? Makisalip nga rod. Sa din na ti pakisalipan na. Dita nga rod ayan da siya na. Naglidom ka mo't nakasarsaritan. Damdamagak no makilamay ni Dina. Imbagak mutten asaan, tamapan nga rod makisalip. Lah, makatikap. Dinaw, ijay. Ijay lamayan Anya? Lamayan? Adda pasalip na. Ay, uray day tangka ka. Pasalip.
Ha? Abay, makisalip kayo mo't, Apo? Ay wala. Apay da kayo lang ti makabal. Narigat da ito'y lola. Ngamen, adda iti unag ti sako ti doa sa kayo. Sakay to lumagto ang mapandita sango. Di yu ka ba da ita lola? Ay apatagtagi ba siya te kabalak? Ha? Ay awan lola. Da kayon to ti mangibayag. Ay da kabalak. Da kayon to ti mangipaabak iti grupo no kasta. Ay ka padasin nakpay kami na sang baya sumanao ka nila. Da kayo nga rodan ti umuna lola. Sige. Tulungan kayo amang isako iti doa sa kayo. Tulungan ako na amang isa ko kanagiti saka nga ron. Day talaeng ka, di yu pa'y kabailan. Di karkaro, no lumagto kayon to. Sige. Ta ipisok ko man langan ti may isa-asa kayo. Ala, ingato yu lola. Ay, di mo yung ato apir mi na tasaka ka sa nay. Nay, mapakayang ako. Nay, natuwang ako. Anay ko, gablo ka man. Anay ko. Rugid, natakin di ba kayo? Ay, langgong kayo. Sana ka na sa akin. Ano po na yan ito, bakit di na? Kano ko na naman ta makisalip iti linagtuan. Di insako kunti saka na. Ay, saan kayo na mabayin, Lola? Magpaigid kailangan. Nagbuya kayo. Ay, apay, ayat sa mga suro kayo. Kaya't kung aron mo, mga abak. Ano, pagawakan nyo ni Lola. Turay, saan kayo na magsapris? Baka tumatulit kayo lang. Ay, ato iti dua kaso. Anong basimutan? Sa ngaribo kumaa. Sa garibo, tiyabakan ti may sa grupo. Pili pa'y matapap. No, agbibingay dalima. Sagto dua kaso. Ay, ano pala sa No, nakisalipak ka na nga bakak. Saan lang ito dwagasot kaya bakak? Nala, ikan kayo dito talo kasot. Lola, tagawin kayo doon. Ay, awan pa na kumiyat at tao na parswa. No, nakisalipak at ano pa'y kumamot kaya bakak. Kapsat! Mangrugin, ti pasalip! Okay, di grupo ni Dina Tinagabak. Pagbibingayin nyo to yung sangarino. Sayatan. Mamay yung nalain. Dina, Simon. Ay, agyaman na, kapo. Walang yaman na. Di sumarunong pasalip, ket stop dance. Ay, amok day ta. Nukelaat nga isardeng dati music, awanan tagkutkuti. Wait, kas nagang paiso. Ket ti matiliwan kag kuti. Nga uri umisablay, ket may kat. Kanurin o agkiram, may kat. Sige, rugyan tayo. Sige nga ro, rugyan tayo. Okay, meron kita yun. Music, maestro! Apay mo't day ta alamayan. Nagpipig sa itay ti iriyag dagiti makilamlamay. Ako namlan palutan no palingke di talamayan. Kasta talaga nanang. Apay bimangon nga tayo bangkay iso nga giiriyag da. Ha? Bangkay? Bumangon kit din. Kanya nga ron nga iti kukuenda di ta. Apay nalipatan yaon. Kat na pa sa lip. Kanayon laki din nga dapasalip. Unay daytan, lamayan, ada pasalip na. Yes! Nangabakat! Ada ka di pa'y sa balay, anapanam din ah. Di talaang ayan tinagpasalip na nang, di talamayan. Ay, jak pa'y nakapuot ti kasta. Lamayan, agpasalip. Kat, kanya-kanyang style day tananang. Ay di dala ka dayawon mo tinamatayan. Kuno'y suda tinagpasalip. Ay anyalat makunan jay bangkay.
Man nakaawat mo't nga ta, ajay bangkay, tawan mo't reklamo na nanang. Ay, pasig kayo ang muluong. Natay nga ruday, ag sa ukit day. Ay oray saan nga agsao, dayawon da kumamot agulimot da, taagin inna na di bangkay. Saanan ang makangag ginatay bakit? O, reman mapan ka agriyaw iji abot tila payag na. Saan na ka nga nawaan? Oray agikikis ka ijayan in tila payag na. Saan tong agreklamaw? Alangan mat ngenak agikes iti ayan tilapayag na. Korkori hireklaeng tibindot mo bakit? Ngamen, ti may sa bangkay kat awanan puot na. Awanan riknana, awan manggagnan, awan amin na, tanatay kat nga ruday. Ay, oray niya ti bagbagam, inak to makilamay, ta asit gak ti bangkay. Siyak man tagkid daw iti pasensya, para ka nagiti awan panunot na nag-iiriyag, makisalsalip kas kada agpaspasalip. Na, ay, unay daytan bakit? Inaksurutan ni Nanang Tatang. Sigay ba raw? Takababay no tila mga paganan iti bangkay. Sigurado na ita. Amuy mo't na ni Nanang. Uray kayo kat kasarita na. Pati tarong kat daya mo duman na kas lamang kukulam. Ay, just kay abakay. Sige Tatang. Inakon. Tapno makapwesto iti kahit ko pagpwesto ni Day. Ay, sigay. Abayam ti inam. Tano agsaaw, kidagam adagaos. O naikit nga mindaytan. Kapag iso ti sangpet ko. Dito yak lingad ti divider iti abay ti lungon. Awan tao dito abanda. Ta makumikom na iti agduduma. Sigurado agsaon ni Nanang. Ay na, kakasya na. Ah, Kaasi ka pa'y tapimusay ka. kunay ko eh. Aday bagak, Ina, uray. pasensya kan ta nagaarimbangaw dagiti tattao dito'y idi kalman. Ay, uray na talaga. Uray na tan. Sumbatak. Awanan niya man nakaka. Ay, naimbag lakit din taman nakaawat kamat, kakasya na. Kasta talaga ti kang karuba ang kikinawatan. Man nakaawat ka talaga, kakasya. Sumungsumbat ka. Nagsaw di bangkay. Nagsaw ka. Ay. Mas dawa ka. Kasa una ti bangkay. Unay na tan. Apay, nagtantaray ka nagawid bakay. Ay, kano, nagsaumutan, di bangkay ni Shana. Imbag man ta nagsaaw. Apay nga ben ang nagsaaw. Kinumusta na ka? Ay, siya nga raw tinakisaukan ko, ay nagkidawak iti pasensya, iti kinaarimbangaw da. Isumat lang Bangkay kasaaw makas na ordinaryaw apan nakisaw iti tao as si bibiyag. Ay nalakay, diyak pa'y nakapuot iti bangkay nga agsaaw. No saan mo kumakinasaaw? Saan kumamot ang mapilitan nga agsaaw? Iso abasol mo ta kinasaaw. Na, apay nga'y anagsaaw. Kiyot ka ti boses na abakay. Busis mo't ti lalakay. Ay, awan daytan bakit? Kalukwan daytan. Amuda nga main at ilapat-pat siyang iso akasta tinapasama. Awan ti tao, iti ayan ti bangkay, syaklaang. Makumikom amin at tao'y jarwar. Isumat lang Na, linukunak ti bangkay ni bakit siya na? Nagsaaw, kalpasan na busis pa'y ti lalakay. Bangkay lukwan na ka. Pabasulim man ay. Inton kwan o may nasipatan ta sumsumaw. Ay na, saan mo tin
Ay, di naksipsipatan, kaakasyanawan. May kanto, sipat-sipat, tap nagtanakan na makisasauhan niya. Ay, lalakay, mabutugat. Isa na ka nakitiday tang espiritu. Kinayot kitanak mo bakit? No, makakita at hapon na paggagatulan na. Ay, langgong kamat. Ay, kasaumpay abakay, kainistoryam kitday, tapno saan ka amaburay. Anya. Ay, saan akon amapan makilamay kun makipamunpon. Mabuteng akon. Da kayo mo tatyagar arami iti pagbutngan nyo nanang. Pinkay kit di makiragragsak. Nakiragragsak. Apay birthday. Wano anya pay apaskun dita. Ken naki din makiragragsak. Pinkayo mo't makisalip. Ay mas da awak man kadakwada. Lamay adda pasalip na. Dahil tatay ko nadaan nga style ti panagminatay. Anya ti amu tayo, no? Request ni nanasyano da ita, sakbayan na tayo. Ngayon ton matay kat agpasalip da. Tilay bagbagamot lang gaom. Awampay nasaya at mat kadakaya. Nanam, kasla nakitak at imanaw ni nanasyana. Ay, di nakman ni kasta-kasta na daw. Malwon ka makita. Amo yun nanang, no takot ti may sa tao. Ad-daan da abot-but ngin. Si kalaang timang butbuteng kanyak. Kan isardeng yun ti minamaaga pamati yaw. Ngumno kaya ito ti makinistorya kanina na siya na. Rumor kayo ti tingat rabi. Takitaan nyo no di makipinatnag ang makichat kada kayaw. Anya? Kanamuyaw. Awan biyang timitir no anya nga style ti kahit nga ramidan tinagminatay. Total, saan na makareklamo ti may sa bangkay. Ta bangkay kat nga rodan. Tatayon, awanan gaway na. Anya? Nagitinagminatay ti rumbang akas sa uyo. Liw-liwain nyo ida. Tay suda ti nabati amalmal day. Gapo iti ipupusay ti patpat ganda. Saan ka tadyay natay ti liw-liwain nyo? Nahiday tananang. Nala, agin na kayon. Saan na tila pampanunutin nyo? Agkararag kayo mang kidi? Barak. Nanang, bakak manan iti contest no pasalip di talamayan. Anya ngay manan day ta pasalip. Ginuyudan nanang, jay ngay London Bridge. Inton na ornongan ti both sides ag ginuyudan. Ay, nagragsak nanang. Kaslangarod awan tinatay. Pasit ka no, ti pan nakaliwliwa dagiti namatayan. Kasta ti style. Sabsabalay nga style. O naidaytan kaka. Bueno, papagayam, ditan ginagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Lamay at dapasalit na. Dito'y programa tayo. O naidaytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Manipon iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Makisaot na awan kwartana. Dito'y programa tayo. O naidaytan kaka. Nasabat kayo mutlaan nga nangkel. At daman damaga kada kayo na... Nagdagtarasa. Didak distruwan. Malipatak ti gagarak no kasta. Agdala ko mabiit. Kasta, nagtangkan ti ulaman. Nay, apay ang makaluksaw ni uncle mo ahamen alimabas dito'y balay, Esther. Diyak amoy ti radya alakay. Kunam na awan ti kayat na itipada na tao. Agdala damagak biit. Ngam kasla masinsinit. Kastana, nunapuskol, ti bulsana. Anya ti kayat yu asawan nanang. Adut kwartana Ay, isumot lagayang manalastog. Bugta-bugtaken nakidin. Di mon kasasauno kasjay. Tamasakitan kalaang.
Nakan-anos mo't idi. Naanos no awan ti kwartana. Isopay ki di ati umasidag. Masuronak nanang. Tumpak kumaamin alinaon ti bulsana. Tapno mabalin manen akasarita. Oo, naidaytan kaka. Nay, na kayo mo ti sumunga dagkal. Na, hindi naksanang naga. Uncle, da kayo mo ti sumungad. Itak man kasasaw. Malipatak ya ramida kintong sumangputak kiti bagay bay. Na, nagalasam na ito alakay. Nay, nimot ang kalyo ahamen ti limabas ang nakamirogrog. Diyak kano kasasaw. Tapno di na malipatan ti aramidan na inton sumangpot iti balay da. Apay aya nga benta pagtatakkunan nyo akasa uti tao nga importante launay. Saan mo't kami nasigod akas dyan nanang? Ay, sakit na dayjayan. High blood ka din, uno manang lilipat. Kano anemic. Anya? Sumaya at tuti ulo na inton awan kwartada. Una netan? Manong sani, imalas mo't ti ugali ng kalhamin. Bimak nang ngaminag. Kasano abimak nang ako ng manong, awan pailugan na. Magmag na no lumabas ditoy. Kuripot namin. Masayangan nga plete. Masayangan mo nga gasolina. Isa magmag na. Nagadot kwartana ako na ninanang. Namnamsak ti bulsana. Di na ngamin kayat nga ibangko ti kwartana. Ha? Apay nga eh? Amangan ka no mabankrupt ti pagbangkwan na. Unay mo daytan. Istorbo ka no mapanag-withdraw. Ay unay daytan kaka. Just kay akapanunutan tilakay. Delikado, just style ni Uncle Hamin akas jay nanang. Adi na ipan iti bangko ti kwartana. Kaya na nga taamot maap-aprusan akanayon Kaya tiyo asawa nanang. Saan na nga idulin iti aparador wano alkansya wano anyaman dita pag idulinan? Saan? Itugtugot na latta iti sa di naman napapanan na. Ay, delikado ti kasananang. Ibagayo ta idulin na iti kabinet ang matulbukan. Sikan ati mangibaga ang mga nubog taken nakpay. Sapay naguyong kun managpabaen. Nagalas nga ramid ti may salakay. Saan tayo mo't akastan niya nanang? Puli na ang atati kasta. Mata pobre ap puli kun naparamag. Kano kapidwayo mo nanang? Di puli yung araw ti kasta. Ay san mo't isulaang ti kasta ti puli na. Unay daytan kaka. Aling, ang awag man niyang kalhamin. Isaw ti lumabas. Palapalon na kantupay. Saan ta kano akasasao kung naninanang? Kasauta Tano mauma. Sumungbat to wano makisaon tumatla. Si kalaangan manong. No siya, jak kayato nakasao. Nene, asidagan. Uncle, nagtaraki mo ito na itabulsayaw. Diablo ka! Nalipat ako, hindi pang panununan. Mabinsan pa yung kasarita na makaraman ka. Papispisan ka na. Balagan ka, Di na kasasao, ultimo ang niniwan ka. Ultimo tugot ka. Na, Lasto ka talaga. Siga. kunak tupay kat manong. Kunak adi mo kasasao, ta iso tibilin ni nanang. Unay daytan alakay. Nimot hamen, ti masabat ko. Jak pagtagaryan. Jak taltalyawan. Ay na,
Na. Na. Anya pagsangsangitan da ito a tao. Kapindwa, Susana. Pinansindak mo. Kapindwa. Jaklat tagtagtagaray. Kapindwa, Susana. Apay at tinanggal mo nga titakyag ko. Apay. Hinuldap-dak iti karasayan titugaw. Karasayan titugaw. Yung lugar nga awan matatao na. Apay nga may namagmag na ka. Amumot ang masayangan nakitiplitay. Gan apay nga may nga bulbul sam ti kwartam. Imbis nga ibang kom. Uno ikandadom iti kabinityaw. Ay, saan nga uso kanyak nagita nga style? Anya nga raw ti usukan ka. Daytay ada ipakpakitam iti tao nga gumuadak kalagatan. Kasta ka day. Ay, nakapindwa. Kas namatayak iti panangrik na kayo na. Ay, Saus, numatay ka ti sangok. Siyak tulaki, di ti pabasulin daan ng patay ka. Isungit arayan kan. Kas nasaw pa lang. Intarayan na ka. Ay, unay naitan. Awan nga rudan ati makukorta niyang kalamain. Talaga nga wanan ata hinold up da nga raw. No nagibati la ko maijibalay da ito ray 10,000 wano 5,000 lang. Di anda kumapay mo't kwarta na nga ipasikat na. Kanya nga isa. Kaisot kayat na. Makamumuto na. Kasi mat, Anyat mabalin tayo ngay kabasol na mat. natiktikan na iti manibrong nga gitugtugot iti dakkalagatan ti kwarta. Damag ko, 100,000 tinahold up kun kwa na agatan ti kwarta. Nagdakkelan. Una, last tugma nga men. Side by side a bulsa, tayan ti kwarta na. Kapindwa, Susana. Umayak man. Ni haminday chay agay ayam. Yangkal, Umayak man. Kapindwa, Susana. ingkay kasaritan nanang. Saan aya ako nana, asaan na akayat, akasarita yung nga ultimo aniniwan ka na tugot na. Anya? Awan nga minon ti kwartam hamen. Isaw akayat na kamen akasao. Si Kamot, kapindwa. Kasla saan tangag kabagyan. Kabagyan nakitan taawanan ti kwartam. Saan may? Into na da kwartam, saan nakmanan akapkapin anaw. Talyawon ka lang, makabasulakpay. Nalambos mo na kitang ibagbagamon, kapindwa. Anyat gagaram, Umay ko kumaila kung direp ko. ayawan ti kwartame, kun adamo ref may. Jay flat screen TV mi nga round. Jay dakkal at TV, ikatangan niya, iti minus presyo. Kasapulak ko na iti kwarta nga men, kapay. Ay kaing ka isursur bareng adamayat. Alaan nyo kidlain, tabasit mo't na TV yaw. Anwun mi kay ti dua tibay. Pagbuyaan nyo aduan Anya? Ay, no kayat mo, inak ibiro iti gumatang. Ngam tangdanan nak iti per hour. Siyempre, ibiro ka. Iso apinpindaak dagiti kalugaran tayo akasarita. Ay kamabanugak mo't amagna kun agsao-sao. Iso atang danan nak iti per hour. Nagrupat kwarta ka mo't kain. Nagalas kamutan hamen. Pumanukan! Maisturbo ak unayan! Hunay daytan. Pinanawan niyo mo tanyangkal hamin nanang. Kano nagbastos mat? Anya? Iso tagpatpatulong, ibaga na, arupa ak iti kwarta. Anya? Nagluko mo tan. Apay ayang amain, anasaw na tikas dyan nanang. Ilakla ko na nga rod kanyak jay TV na nga flat screen. Iso ako nak nga inak ibirok.
Ngam siyempre, tangdanan nak iti per hour, tanariga mo timagna kun sumanaaw. Okay. Imbaga na kiday narupa ak iti kwarta. Iso pinanawa kun Ah, Awan lang aruden ti kwarta na natangsit pa ilaang. Pagarupan na siguro, nga dupay la tilinaon ti bulsana. Just kay... Nanang, ni Uncle Hamin ti lumabas. Kay tagtagaray. lumabas ak malasang ka. Kapit Susana, lumabas na. Ay, nagsimputan, nanang. Kasta kuman akanayaw. Oh, awan lang amok. Inton makalungaw. Di mon tumanen mauray at tumalyaw. Apay ngamin, akasta ni Uncle. Ang paliiwon tayo, nanang. Ama nga no nagsublin ti sigod a kinasingput na. Ay, jackpot yun. Amu ko ni Hamen. Nagmayat pa yun ti isum na, nanang. Makapaisum mat. Nanang, nangabak ka nun ni Uncle Hamin itidak kalagatan. Nangabak iti sugal. Tsaka mo, noon nyo din, nangabakan na. Tas ang agasot ariwa pisos ka no, matinabak na. Nay, kasla na isublay ti sigod a kwartada no kasta. Ay kaawan manen ang arod ti pinansinan. Ha? Saan tayo manen ang makasarita ni Uncle mo ahamen? Uray kitain niya oh. Speaking of the devil, isot lumabas. Ay, padasag man akasao. Uncle! Dakkel ka no mo tinabak yaw. Dinakman kasasaw, tandalaglagi pag. Malipatak lang kita, basi-basing kanita. Eh, kunaktupay ka. Dali, Agpada kami kininanang iti pinanunot. Kat 100% apimudno manong. Ay, unay daytan ka. Nay, nihamin ki masabat ka. Padasag man apagtagaryan. Ay kapidwa, nagasat kamutan ta, nangabak ka. Kasasaw kaya, pasalsali kay tidalan. Na, nagsiga kamutan kapidwa. Awan panawin kang makisarita ka. Ay, aduman nga minan ti kwartam, hamen. Nagloko ni Uncle Hamin. Tila mapapabasol na anangalay ti kwartana. Apay napukaw. Narig-rig na nga ta. Saan mo ta nagsam nga giduldulin iti kwarta? Kan di na mo't amok madidigra. Awan man nga roden Biglang yaman, biglang miraout. Ay, just kaya biyag. Pera naging bataw. Di mo't ngamin pa isuraw. Adda bangko, adda pitaka, adda kabinet, adda amin na mabalin na pangidulinan iti kwartana. Ngam kay kayat namot nga itugtugot, ibulbulsa na latan. Kay kayat na nga dalat iti bagina di kwartana. Pagpalastog na nga round. Sika. Umayak ang daw iti pamakawan niya asa nga pamilya iti kinagumsang ka kapindwa. Milagraw. Saan amilagro kapindwa? Puno na ito. Jay. Ang kindawak iti pamakawan niya. Uray diyo ibaga. Talagang agbalbaliw ako. Anyat bibiyang mingay. Agbalbaliw ka man nuno saan awan bibiyang may. Di nakasasao. Apay, awan man kwartamaw. Isungo masidig ka manan. Into na da kwartam. Ultimo an niniwan kang tugot mo. Di mo kaya't atalyaon may. Pumanaw kan. Awan ti panawon ko ka. Ha?
Uncle, awan kwartayo niya. Isungad da kayaw. Saan nga iti dayta? Agkidawak lang, iti pa makawalyaw. Nungay, adan tumanan kwartayo, Uncle. Silencer tumanan. No talk tumanan. Bayan nyo lang niyang kul, numay ditoy. Ikantay ko may ti tsansa mang ipakita iti panagbalbaliw na. Narigat mo, no sidiran, no guran tayo ti tao nga agbababaway. Ay, agyaman na maawatan nakbarok. Kan maawatan ka kapindua Susana. Kan kanakan Esther. Basol ko gamay. Nagbalinak amaag gaputi kwarta. Lipatin nyo ka rin, Uncle. Unay daytan, awan mo't sabsabalay. Kan ayat, ti pakabigbigan ka rin ti pasurot niya Apo Jesus. No awan ayat mo, pasurot na ka ti jablaw. Unay daytan. Ditan tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Makisao nawan kwartana. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Manipo di ti Triple R Productions, isagot ka na kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Makapasalanan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bakit? Ada ka di araramidam? Kupkupinag, dagiti inakas ko abin nilaglakay. Apay aya. Alya, tsak mga tibagbagam na oray agin na sinigta. Pigsam ngamin ti agsao Amumet, akas to'y ti panagsasaok. Apay aya, anyat ibagam. Kaya't kau, apumigsa na ta panagsaom. Kastoy kon lakay. Tatang, ung-ungtan yung samat ni nanang. Kasanaw, kat nila agong na ti makanggag iti panagsasauna. Pigsaan nyo ngamin ti agsawa nanang. Kastoy mo't at talaga ti panagsasaok barok. Anyat mabalin ko ngay. Kasla di ka mangmangan. Kasla panagsao iti mabilbilangan ti aldaw na. Unay mo't daytan lakay. Mabilbilang nga aldaw. Apay matayan. Kasla kasta ti jarmaw. Ilaaw mo manlagan ti panagsaom. Anya. Nanang, hinkay ka no, iti balaydan, nanasita. Apay aya. Adapas ka na, para babakit ka no. Ay, kasta ka day. Wala nang, mapan kayo, tapno awan may bagbagada. Abangan no kunan da jak indanon tibilin. Makapasadot tubat timapan. Hinkay latan, tapno makaaliwaksay kayo mo. Kan tapno madanuman kayo. Ay unay daytan kaka. Nagkagarampingat lagi niya babakit na nalabsak. Asino tatang? Hindi paskan ni Sita. Pasi nga babakit ti nagaariwawa. Ha? Nagdaraktal ti ngiwat na. Akas na nabarbartek na amay. Anya? Unay daytan kaka? Di yun nakita ni nanang ije, tatang? Ha? Napanay Inawis ni nanasita. Amangan no isaw tiyakin boses iti maysa kadagiti garamping at abakay. Unay mo't tagaramping at abakutan tatang? Naragsak abakit, kunayo mo't tatang. Unay daytan kaka.
Tatang, kumita kayo itirwar. Nimot nanang mo di nagragsak nga kan-kanta sumugan. Kaslamot nakasyat. Ay sigurado na ita. Sa nakasta ti kinaganay-gay na no sana nakasyat. Unay na itang kaka. So when I'm all Na- choked up and ay. I can't find the word. Kantapay ni Lady Gaga ti kankantaan Every na. time we say goodbye, baby. Gaga, it bakbakitaan. hurts. Ha? When the sun Ay, maya tatang. goes down. Naragsak ti kasta. Yes, kinahita na bakbakitan. Nakargaan ti salba ka bakay. Dugsa kagsan. Ay san tatang, may ano lang. Naragsak ti kasta. Una daytan. Poets trying to write. Ang daditan ti jas kay. Nanang, naragsak kayo. Uwan, amuyaw. Kaya tiyo gayam, ta idiritsok tagkanta. Ay, buno saan? Ay, agsasala tayo kay Jane. Makasalsalak. Makapasala, nanang. Uwan na. Ang no, diyo kayat tagsala. Ay, ituloy ko lang ang Ay tagkanta. saanan, pangasay. Gusto daytan, maturog kalangay. Ay, nalakay. Nagragsak kami bakit ijayan da kumarisita. Imay ka kuma. Alya, umayakin din makibakbakay. Katno pa siga bakit ti kadluam? Mabalin. Bakit nakmat? Unay daytan kaka. Nanang, kaya chutang kape. Ay, wala baraok. Ang kapita. Ay kan agpatukar ka man ta. Isaalak man kide. Nakaragragsak kayo. Makapasala nanang. Uwan nga road. Ay, nakapigpig sa tangiwat mo, Benita. Naragsak ngamin, tatang. Lukas ta kumantika bulyom tingiwat mo. Sa anak amarigatan na dumngag iti ibagbagam. Ay, unay budaytan, Patricio Lakay. Di mo pa ilamang agmatikas tao ya pa nagsasaak. Matitiling ak ngaraw. Iso kisayaman ti bulyom na. Kababain ka na iti karoba. Ay, sana ka babain Lakay ta. Kinaragsak day tao. Everybody happy! Don't worry! Nagsasala tayo magkiday! Talaga makapasala na na. Ay, nasa umun barok! I feel like dancing! Yeah. Unay daytan Benita. Ang patukar ka man Lakay. Ituloy kumante ang kanta. Saanan bakit? Pangasay. Ay, unay daytan kaka! Nabannog ni nanang tatang. Isuan na iturog nandita sofa. Mas daawak lita inayaw. Apay aya tatang. No nakasyat, nagpig sa tingiwat na. Unay daytan tatang. No sana nakasyat, jak man mangiganti busis na nga orag sasaw. Kasanaw, kat nila agong na ti makangag iti ibagbaga na. Bayan nyo kadilat tan tatang. Ngamin nasingput ni nanang. Kan nagagat. Day tala ay, ti kayat ko na. Nagagay. Nga may strisak mat no agsaw. Kadyak pulos manggag. Ha? Kaslag sasaw anataningan ag. Unay mo tanataningan ng tatang? Kasanaw, kat matay nga agsasaw. Ngam no nadanuman ay, kastao na iti arimbangaw na. Unay daytan tatang. Anya Benita, nausawan ka. Apay aya Lakay. Maday ta kamanain. Awan man mangagkaon asaom. Nilakay mat. Matay ka man nga agsasaw. Akas lakit adakan iti sungaban ni tanam. Rekulay depelan ti lapayag ko dita sungam. Di mo lang may pigsa barsay. Napigsamo daytan ti kunak. Pigpigsaam, tajak mangag.
Apo unay mo ta kinatulungan lakay. Anya ti bagbagamaya? Awan. Ay, san pagkabakay? Painuman kansan nga inuras. Unay daytan lakay. Una, tapno pumigsa lang ti boses mo. Tatang, agpaili kayo ita. Saan? Apay aya? At ako may pagatang ko. Ninanang mo siguro ti mapaniji ilay. Ibagayo man tatang, tegatangan na ko. Ay, si Kanti makisaukan ko na. Mabanugak adumngag iti kinakapsot ti timag na. Unay daytan kaka. Dumngaglaang mabannog kayo pa'y tatang. Talaga, urayak lang mabaro kang. Anya? Unay daytan. Apay, makapabarukong ti panagsaon ni nanang. Nagkapsot. Sumakay ti barukong kaw adumdumngag iti nagkapsot pa sa una. Malugsawak unay, mahay bladak. Unay daytan kaka. Agbabanding tayo mama, tatang, nanang. Barok. Ay, di ka man nagtagtagaray. No, day tala agong mo ti makangkangag. Tama surunak. Anya nga rod nga iti kayat mo, lakay. Agdingag kalangan. Di ka nagsasaaw. Isuan, isut ko na. Indak nga ron gumatang iti pulutan. Yan masyat serbesa. Ay, madi, dayta serbesa, barok. At no isumad ti kay kayat yaw. Nagtay makasyat. Tapno naganay-gay kayo. Sana yan nanang. Ti kayat ko asawan. Saan a serbesa? Anya? Apay, di yung kaya ti serbesa. Ay, awan agkaraisbu akon ano kasta. Kan nabuslon. Anya ngay nga ron ti kayat yaw, nanang. Gumatang kan iti puraw. Nain-inot. Na. Unay day tan binita bakit? Day tayo mo nakaingal ti kayat mo. Just kika. Anya di kunayo ay istoryayo, nanang. I won't. Maipapanite agsingsingiriti kuryente na ito ang istorya. Makaparayaw. Awan pala tinaybagbagam na rayaw kan. Awan samad pinakakataway tinayta. Ma'am Patricia, alangan mat nga agsangit kayaw. No mga ganyo rito nga istorya. May papanite agsingsingiriti kuryente. Ay, erugi man. Pasig merla titulan ti bagbagam. Agtal na ka nga roden alakay. Tada ito'y katinistorya lang mat kanyak. Irugi ko na. Dito nga istorya kat may papan. Iti agsingsingari ti kuryente. Ituloy mo, Jablaw. Makapaboring kamay. Tatang, agulimag kayo. Tapno, diretsuanan ni nanang ti agistorya. Husto ka reden, anak. Okay, kastoy na jay. May papandetay iti agsingsingiriti kuryente. Madapig kansan. Di ka mula makalaalis ditan. Daytoy nga agsingsingiriti kuryente. Napanmanan nagsingir asipupungtot. Ang sakbay na daytoy nga agsingsingiriti kuryente. Kat nausam iti siksay. Kuryente la kuryente. Ay, ede, nakadano nun iti balay, titiwad, asing-singiran na. Oh, anya, nanang. Nadano na ti napinta sa babae. Ngam, nakadastar, alusyang tilangana. Gapod awan ti may bayad na, pinagsasawan na. Ha?
Kat kunana, ano di pala agbayad, iti panagsubli namanan. Pagsasawan na iti sana malamlamot ti Leon. Leon, sana pusa? Leon, talagaan na rong suto. Nuawan pala ti masingir na. Idi nagsublay. Ay naira na nakasyurpan ti babae ken nakablaos iti hangeng awan latat may bayad na ngem imanos baset ti agsingsinger kunana ang masapul nga agbayaden tano saan maputdanda iti kuryente. Kuryente ba lang? Iti panagsublina, iti may katloa daras, nakabating sutmutan ti babae, ta mapandangamin ag-swimming. Ita, impagarup day ag-singsinger, nga isaw ti paspasiksyan di babae. Ka nakunana iti panunot na ti kastaw. Anya? Talaga apaspasit siya nakda ito babae. Ta ididamaw kat nakadaster laang. Iti may kadua nagsubli ak naka-shorts ko nana. Iti may katlaw apa nagsubli kat naka-swimsuit. Sauce ko nana. Kaya't nakasulisugan na ito ang babae. Ita, singiranan. Ang nasingpet ti busis na ito ang lalaki nga agsinger. Kunana, agbayad kan aadeng takaasi akmat nga agkarasuble. Siyak ti mamulta iti na ito'y no di ka pala agbayad kunana. Ang awan lata ti kwarta ti babae. Sige, kunana. Isagsaganam tungarud. Taagsagana akmat kunana. Iso nga iti panagsublina. Mangnamnama asulisugan ng ti babae. Napan nagsinger akas taunay tiragsak na. Insaganaan na ngagpaisaw. Nagbrief laeng ken nagbarabad iti tuwalya. Ita nakadanon. Nagtuktok. Idikwan, naglukat tiri daw. Inika na adagos ti barabad na tuwalya. Nakaungot ti lalakyan ng lukat itiri daw kat kunana. Hay manyak! Apayakas tati lang ngo magtuktok dito balay. Kat kunamot agsingsinger nga agin pupong tao. Anya? Mahay bladak law na yan. Iso nagbarabadak langan iti tuwalya. No di kay pailag bayad. Makumbulsyo na kaon. Kat irarab kun ti bagik di tadram nga day ti sango ti balayaw. Kunana. Sakbay nga irarab ko ti bagik di tadanom. Isbuan kayo pay. Kunana. Takla makakatawa. Awan lat gunggunak mbet anag effort anag istorya. Naidaytan. Tatang, nakaululimak man ni nanang agdadait. Nay nalpasan, timakder anapan iti abay ti tawa. Impanlimid na pa'y. Naidaytan ka. Nakaululimak, tatang. Nakasirseryoso. Ay, may kawaak. Kasta na nga raw. No kasaom, isulat makangag iti bagbaka na. Kay kayat ko naragsak ni nanang tatang. Ibagamkan ko na na ita. Anya nga tanong. Inal daw, apa inumak, tatang? Anya? Makaalan na iti sakit no kasta.
Nagloko ka nga ubay. Kasano kat agkukurot mat no saan anak kainom? Apay, di ka pala narawam kan ko ana. Kastanan ko nakmanan. Sala agariwawa nung nakasyat. Nakasyat man ni nanang uno saan. Mayat lata tatang. Ha. Jay kunayaan na ariwawa. Okay lang. Ta saan mo't nga ariwawa ti manggulgulo. No di kat ariwawa ti naragsak. Iso nga okay ni nanang. Ha. Unay daytan. Itan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Makapasala na na. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ay panang karabay.